Musaisa mwendwa ni saa ile na ndateka 17 no tondo nene na kwa thamthani wa munde thini wonananya witu wa omunde titha tinana ni cia maundu makonetie akusuviwa mawithiruluko na kindu kingi kikwitwa COP 30 tuna mutaalamu nukwitha kitwelesya cio cindisu ni miao na va ukambanekana nthi yonthe ya Kenya itubika atana itethetie mwene nthi atanita Caroline Mweni wa muteti nani na uthocha leo na itunthi ni wa unenania uyu kwa kutumia woni kana ikulu ya ngalikoni ya ile 391 batendevi na ngalikoni ya YouTube ni Mutongoi TV /FM official ngalikoni ya Facebook ni Mutongoi TV ni na uthocha na indi mweni witu na kunitwa uthocha kethe musiayesia tutabimwa wita watana umete ngalikoni sieba. Asante nimupea Caroline nitawapita Mwangangi wa Amani umete Makueni Mbooni constituency na ni vice chair wa kikundi kitawa Climate Waste Management Sanitation and Health Initiative, lakini also ni represent ya Muika katika Makueni County Climate Change Planning Committee alati kwa maundu ma climate change na ti duthia enendi kwikala na metakatala ya maundu ma mobendu ma mwithio. Okay, asante sana. Watu tabia kanane tusifu ya kindu kiu kitawa kwashi nituona andeni wa introduction kana poster waandikita kana we vice chairman ikundi ni yu kitwa kwashi mwika hata. Asante Karo, ikulu yu ikulu ya seo ikundi yu tawa kwashi yo kieta enabler kana ongwatanio ya mwika ya uteve sia enendi ku address climate change na waste management. As the name suggests, ondu isitwa ikwasia climate waste management sanitation and health initiative itukwata maundu makonetie climate makonetie otheu na makonetie management ya waste. Saingi topic ya waste management the inda tombingi cia kamba so no nenga mwana nitumie ibulanganite iko utu takwashi tokieta enabler. Enabler means ivye tiukita kwika isiendo tukita kutethesia enendi kwika isiendo mundu wasio kwa ukindu chambe twika ni kusensitize community inyo ene moyeka lakini ne mutethesia andu kwika ni twika lakini twika kutethesia andu angi kwika nikenda to amplify the climate actions mundu katika formation ya kundi hii ito ila kwika isiendo mundu isiendo tikatuka ni vitu kwika tuweza kwika katika mina na nicho kitumi tokieta enabler tevika tethuthie community na yende na kwika nikenda itetheke at long last iko katika kindu kimwe kila tu address ya open defecation ila tu isini ya affected muno community isini itieto ko wetina ni development pitamani na ni sauto the sio kese muke uni chaingi bwo muno na kweli watu itona kutohoa no seo ukatotabia o kwa kikambo kisonekenda with na musia yesia indi kisumbuki na mwingi bya muno tukamana wetu hata asante ko kubini asia ni tutete asia community around open defecation ni kwika cho utheini andwala matesio misi ne juni keka awareness ukethia kenda ni musiute cho ni wathuthi wenze cho na also netwa sensitize community kana itwa manage community undu wa kumanage the waste na ikese kwithia mai thokwanya mawidi watu na kwikala withile mai na thokwanya mawidi luko na kiko ki kisa kuka kumamisya nundu ila tweka cho kithekana kandu ni chunu ndu niyo ndete kamba hiyo ila weka cho kithekana na kuoka kwa uwa cho ndikuwa kata wasini na usiusi ni watu thikuta kibu at long last we say that uwa na tukasani watu wewe ni chao na watu wewe ni kila cho tukie kithekana twele that twensie cho tukatetheka kindu cha kile twikani kubanda miti kubanda miti itutete yasia muno ku okwaja mwithi loko na kuthesia nzeve nzeve kumaanisha ila toka banda miti mwithi loko ni maito tumeki ashua nundu
tamwene ndi kana ta mundu tupepa nzeve ita oxygen na tuinenga nanza nzeve ita carbon 4 na carbon 4 niyo tumikana yo ni miti kusovya luwa yo na inenga na oxygen kutitethia ni asia na miti kuthesia nzeve na ku make sure environment itu ni nsio cha katatu twika ni waste management. Miti isu mubanda pa specifically ni school mubanda kana ni kundu wani o misine yandu kana mubanda aba o yunga kwa yu ndabye balamu ila ubanda mubandite ba. Asante ni tupanda miti maskulu na tutethia nesa maskulu ni mato no sustain miti kana ndo mkisha panda miti ni kuyana na itwika muti pa kute kubanda miti ne yoma ndo andu wengine makotete kubanda miti na kubanda miti ni kusio lakini wabanda muti wotia kukasubwanu kuni tutuza sia group ile ingisi kao kitika na community ibanda muti pandu ikwela ikayu banda miti kitakani kana banda muti utewa lelo ba imundu kutiwa I take care of muti usukana yosobia kuti banda miti muno skulu makanisani itubande miti skulu itawa Mbuvo we Makueni constituency kuwe kukube na Kathonswele na nitubande miti skulu ngiwe itawa no primary we ba wote na tubande miti na tu forest itu Makueni boys na tubande miti skulu ngiwe itawa disimike wombola lakini yu tubanda miti in a controlled environment ila withia kusubia miti ni laisi na also kiwo nigenda miti yani. Okay, imbeu muketa audi mukawa kana bwe bandu bwe mumugwiye mbeu keda bwe mundu kwenda kubanda kana mwenda nyo kubanda ku skulu mwenda mukakuwa kana muketa au miuma ndo ya miti tukoba muno ku partner kana kukwatiania na ikundi ila ibanda iyera imbeu na also the departments ya county governments see mandated to make sure that climate change and climate mitigation are actions within the county government which are spearheaded by the county government na you need the na groups ya NND to make sure that between Yabanda and also climate change actions nisiye kwa kisioni kwa unity partner mona na county government tikabanda miti Makueni tikapatna also na Kenya Forest Service ikatutetesa kupanda miti na also nitwenda na andu omawe ndi musio mabandite miti na imatutethea asia na miti tikathio banda ithe twi nursery itu but nitwetheania asia na ikundi ngisi twi nursery kana government na nuko na we bata wa inyokwida na miti yenyu bata ni gube bata ndu miti na ingi nitwenda miti na yinde itepo twibidi kakuwa na yuke ka itwenda na itu wethia nusio na itwende na kwikia mbango wa kwenda tuyo ya jitu na hicho kitu ni twende na reach out to people of goodwill and more when kusio tetethia ni set up nursery sisu nikenda usethia in future to this au bikabandu withia ni twakosa miti ya banda na hii season ya banda ni bikie ta yumbua yitu ni tuthuthia andu mabanda miti na itu ni join community kubanda miti na ithie ta members make kundi chuna muika nituthuthanitie tubande miti misini kwitu nundu saying ya Kisungu ya charity begins at home undu musio wambe ya musi noka leo wambe ya musi kwenye usofu ikakuyanza kwa hiyo nitwenda au kethia nitwambe yo ndusu musio kwa musi nikenda na oda yanza withie andu wangi nimona kwa sumaseo nikenda na mamneke kwa nikenda tuwithi kwika yu school withie tukite kuana ila o maundu ala masio tukite ku kisioni tikatwa yu school bala tukomanite andu ingi niki mwa swani ye kwambia ubanda miti kana kwika maundu asu makusubia mawithuluko. Asante nitu Makueni na Ukamba in general ni ndinomo kumaanisha
nikenda to make sure that muthanga witu wina minerals itwetie cia wini na itwetie cia kwea miti nitubanda miti kwa wingi nikenda muthanga kwa twetie okua no yenda na minerals cia support agriculture cha ku support wimi asante. Okay, cool. Watu ni mubanda miti watu ni mwika waste management ona baba waste management ona ko ndeto cia tukilova nini nundungi mwika unuwiba mwika nikenda mwikile kana mawithuluko ona nini sitima makueni kwikuoka ni Kenya at large nikenda mwikile kana ni mwasubia mawithuluko ondu bailite. Waste management ni term nene na ni term thina sindu mbingi nipope waste collection kana kukolanya takataka nipope waste segregation kana kupathukanya waste nipope waste responsible disposal uka make sure that tunecha takataka kila bandu sambe baba collection ingofanya kosa yake asante ni kwa collection ni tuka waste collection especially in our markets na misi mweka hata yes somo yetu ya siata asante nitu partner muno na market committees kila soko wi committee na enda na structures yote otongoi tu partner na sio ku make sure that masoko maitu ni mathea mwai wa Mwanza tunai emali during ebindane da climate is ni kende twesi kumbaya but ni tunai emali tuweka waste collection na twa separate where hapo wala waste utaona decompose hapo wala waste utandecompose we yange waya kosanya kiko kosanya kiko na kuthesia soko yes. Watu wabe na kiko kitwa na kwigata pe kiko kitoa na pe kiko kila choa kwa kiko kila choa tukiya uteki choka nikenda kiwe bantu basio choe kisobye kwa tunangengelekano yake umu ya uteki kisobye kiko kila choa nota material mali kiko cha miti tamatu remains ya miti pe usindu cia mundani ta yule twaketha itutia wana noti la twaketha katusio sokoni kiko material mama leo nume katiwa sindule compost ya kana iyo sio kuuni sienda ite bandu kende kasopya ko na weweta tamatu kana kwa soko nini se ni kwithia mbemba weweta tamatu mbemba kana weweta isakwa kana weweta specifically isito na kuiba asante yu sokoni nipenda na takataka wa mathemba mingi nipenda mbemba sio ndo matesa mbemba sio bibia matuma uona isakwa sio ni sio kuisi ni mwe kuma hotelini wathi weche leu waga wanya wala atialia ni wenda akwikwa na yu ni tu advice ya muno kana tukathuthia ene ma hoteli muno maliwa smart ala kenda mali unengwa muno pemenenga wa namusia musitangiti mbaka yu ndande unenga na musisia musi kenda wikitu yicha luka kitu ikuicha tu ija inda na mabanga utona kuita liusu utona kuita isakwa isu utona kuita masua sima mbemba mama iyo mama embe nikenda isu sio mbesia sio ayu isobya ko nikenda kuusu tunge mundani isu ita circular economy kwa kisungu jinsi kwa kigamba ni tuiso manda taalamu na kututa oku recycle with the kiko kiuni cha tumekondo kinafika kikotu oyu ni tumete kwa kweta kiko tukambeo kita uthui oyu kiko no uthui ndo kikochu oyu be mundu tawa fertilizer ndi twikala na tuwa fertilizer nondo meunda yitu iko seta minerals na hii akosa minerals ije katika sindu isio to yote sio sisoba sia kusuju ndawa substitute fertilizer kana we vyana wote ni bandu fertilizer kwa utithia amaitu enda wena hoteli enda musikweni mutumia sindu mbingi mbambemba mayu malenge na sitiala
ekayo kitakwicha tu so bithi na bandu mukeke ya ikende siandi kombosi kana sioa isobye ku mutunge nge munda wow Paul Tamina kwa uto ambaso basi ya chuma so basi ya plastiki ngaseni usia plastic simsia plastic na sia chuma na sia glass hii sindisu ni wewe ya peimwe itona kupimiko ingi but zienge kutaila inatumikita kama ile inatumikite after sia mini of the year kimone ta glass wawa glass ya soda for example wawa soda wa kawaida wasoko ni ndana glass so glass okay so bosu amino nya soda ndenda ukecha utunga abaye uyene kenda nake atunge distributor kana mundu lena ikasema soda nake atunge kwa company ukadhewe na wiki wa soda ingi uwe kwete ingi soda you glass isunienzi ya make sure that watu mika non-stop kana watu mika utekuichwa kana utozo kwa wanyama wethi uloloko so ikindu kingi ta plastic si mitumile mingi so kwa plastic towa kigo hata mbozi ni waki unituko kwa mbeseni okay so kwa plastic o wakigo owa lito mwe wa nusu lita wa lita ile wa mina kunywa kigochu so bosu ndukeche netu tutasya andu maito so bosu amina kutumia no utungo ingi kwa pala uye kana ukaiyo kwaku ukasobya kindu kingi first ndunze muno tisobasya na ngwenda so mupa jesio mwa bayo wote ni mwa biseme tume wote mukamwa netu sobasya na twindu tusio toboka na siana kutumia sobaisi ya plastiki na also siana situ muno isianite nisienda muno toy na ithie ta andu nitwasie toy ningi na tukawa ilanze obye tutesi kana no twisobise na sindu isi tukwicha bandu ba kwicha kutoka wanyama wetu katika sobe sindu to ndo mikanisiana asiana sa mino tumia tima ndo ndo kutumia ingi kana ti collect ti dispose properly kana responsibly nikenda tusobe mawithio loko you pe waste yungi utoa toto na mbodhi kwa waste so no kusione kana ne mutumia plus na tusamutu utu atwana no netona lakini nukulwa kana kedha twasobya kakali kakana kana ka uketha kana utanu mwingi lakini nini se to kuliko ni toto so wase India mostly na tulatu tukali muno twithia watu tuna ata propeller kainda ka ukuna bambe ka putin kana gauna ndesi ukuma titwinge tuomana nekiende nende na utwangale neso kwichongale so kana ne miyo bandu you in a way ne kuona nyakana that is not it's not enough kusolve ingale you it is not enough wendo kana wendo ukesha kwichocha ongale uye the unit to adua with the suva nitu akwata na kibumbu kingi chacha nitu akwata kibumbu kingi changali sia plastic asante ndo ndo babu pe tiambia ninguye tuikai sindu ikembene situ benefit kana ije completely kana pure ugadia nje to kuika sindu isu tu involve ya community you ni laisi kwa sindu isu siebi form part of waste la sio kwa nyama wetu loko lakini bila yokete nundu ije tukwete kutumia kila to kuika ta model ya upundi sia siana hii oni ila tusio pesa tukali nisi yu kakali kwa kila sia kauma kana kakatia nundu kalama na kana kindu ki ti lazima kikaoa nisi yu tikita hamoya ti lazima tikaoa kindu ki no ti service ya musikwito na indi kauma no tikwe endane ka vela maana tikwe tikaenda kuja bandu bangi ka tumikonduke kana kaka dispose wa responsibly ukedia kana kwa nyama hiyo loko you in oni lango unatikona takikundi ni muika kana siana sieleto kana sindu hii nito kwa nasema hiyo loko na hiyo na nisio tuete ya madhina oni na nikienda tu avoid kana tuipatane na madhina su sindu hii tu amina sobya kakali kaka itu tu sobya kasio na ka tutamibya na tu amebya niko kana katilaka uma kana ka propela ka kuka
ni usio tikajite kwa saka propela ku tikatonga pala tu yasi ndo leitoa you nikienda tena mabumo no tena initiative siovyo tende na kuweka in 10 villages wote constituency ya Makueni ya kutoa waste bins kana ndo sia keko kila nyumba ndo itatu uka make sure that enda nikikochoa weki andone ya kikochoa kenda nikiko kitoa ta glass weki ya nini ya glass enda nikiko choa but ni plastic weki ya banda plastic na wewe ni tuambia mundu kana nikiambia kuona kuma kunyumba kiko cha glass kikiaba kiko cha choa kikiaba na kiko chuke sawa tumika kwiko so wewe you in future kana unite vinda na kana ke kukwata simbisu asa vela maana mako kalija enyo ke you dispose responsibly you initiative yesu ni tuende na kweka you need to reach it more than 100 households na to project it kana to aim it to reach kana kubikia misi maana tatu na ni initiative sio ngona unique za kunya mentality sio asiana sio kai kuona kindu kini lazima mami kana ndadi akaenda kwa soko nimekole hii initiative yesu mwidie nitetikila na leo na kumani ambao kundo kivu nitetikila na leo na ku kethamo hii saisa kwiko kindu kingi na kwa nitesa kuma ndumbu ya soba sia plastic o siana sisi yuka soba kana nikatumia sobyo ngale na ndiso byangale na nditha ukanayo lakini langali yathuka kana maybe no okulaye pala ngale sukudi yithiwe medie na ndithio ingi yuka yile lobo sio nduku ndia sio ndene sia yathuka endo sobyo ingi ndende sungu kana maybe ime yakwa nene ndina muonekano museo no kumumbe ya bandu na thimo kwicha onekana ko ndo isu kwasya can you imagine tweetie bandu angali taitano wese ko no kona ngama uduluko ko titikela ne yutu timande babalanga lesi athoka tikeka hata tikayana titila kyo kwa cop 30 nigo tweet kwa cop 30 cop 30 ni focus ite muno kuola kana ku reduce production emission na ya methane ya gas yeta wa methane kana nsepe yeta wa methane nsepe sita wa methane cop 30 kana pati sisu kana ndesu siya wanyesi ya saini mwiwa nosu ni o unisi shift ye gas na siya tighten the belt mo ba misivi yola luma madil na methane nundo methane ilango ase methane ni nsepe etemboku nsepe sumbe timboku nsepe su de ilangi nsepe su de musam nju baba nsepe su mono produce yawa kana yuma processing ya decomposition kwa normal ndiko yuma decomposition ni itawa anaerobic decomposition ileta itenga complete ko but ndive yanja muno with ya methane muno the makundu kola kwetwa takataka mwingi o decompose yuta yu ilana kuya tomba nya takataka thima twenda twekia takataka osu wetwa muno openly utemu control ye takataka osu wetwa muno ni woka nundu nzeve timbiani ya aerobic decomposition kana sindu isu ikoa kunda yesinike omunde asiwa konsumbwa lakini methane yuma kwa landfills kana takataka womba niwe bantu mwingi nzebe nduku na okay from maybe anzebe itenzeo ubutite lakini in the real sense you isuti yo methane ni imuke but mundu kwaku pe mukola umasi ndo ndila sikwa but nzebe siro methane ekani focus zebe nizinti kadi muno ngwasie tuma kwa kopati zebe siro methane tinzebe ndugu zebe sini yoto tume yako uwa ngala mawa na ngasi okay zebe sini yo iwa mawa na yo lakini
zebesu na se tinduku for a short time but ibinda yasa ni ndano thuku na uthuku muno zebe isu ni nthuku kwi carbon dioxide ila contribute ya muno global warming na methane apart from yukwenda itenthuku kwebinda vyasa ni ndayo nthuku mala saidi wa that kwi carbon nundo you ila twasya global warming ni kusil atmosphere okay there obyobu you live earth na you ila twasil atmosphere okay there you live earth zebeno kana wikuma earth zebeno ikwitwa methane ni mbutupyo kwinzebe sionde ko ula tam produce bandi nenda uluanzebe sionde so maybe nikumeka mbi aya kunikambi ni nulu wakwenda lo the test the langi the immediate arm niko da kumesia ndo kwa binda ya sana yumesia muno ndo katika global warming ibenda na degrees sia uthuku ulanzebe yetai no thuku mwe zebesu ya methane yetai ni global warming na global warming hizi ni tumaweza kuona maokanga maitula tumaweza kuona kundukutai kiangazi kana desert kweli kan desert ni tumaweza kuona polar sea melt iko zeveno ya methane COP30 ni focus ile kureduce emission na ni kuolanga kusogwa kwanza besu na kuola simbula ikwete nzebesu kimwe landfills kana takataka umba ni bantu umije bantu tayu example nzio kana ngala kanyenzio ni andwala menda ilobi bantu beta wanda ndora eka weta takataka mwingi pyo yu takataka osu no produce ya nzebesu ita methane mundu wiki tu open the na we control no manage wa kirito kuichwa tu produce ya nzebesu ita methane na oku onako kuito masako na makueli na kitui ni thea okungi takataka omba ni bando nomba ni bando produce answer besu kuanze besu COP30 ifocus ye ku reduce na ni produce ye ka aspect kasio ka loss and damage fund ka usuvia yusi COP30 bebe COP bebe akanti kuna 30 that wendete COP bebe focus mona climate mitigation kana jina ndato ya kamba climate mitigation na adaptation kana kutethesia kundukula affected kana kundukula ku kimeto monon climate change kundukula ku metebyo kundukula kuna floods magatethesia mitigation ya ku make sure that kuna ka floods ingi kuna ka kuma ingi kuna ka kiangazi ila kwa kuenda na mudslides lakini yu maneve yechute enough kana kiu kwa tapio pata ula kiu kwa tapio madina ndala mekweto ni climate change make it nikenda Mike de kana nzebesu kuma kunduku ndena affect andwala meba kubenamo yu ni maitie policies mo kiema mathuthia serikali sito sisi wa policies si directive kuminana na production ya methane na kuminana na kuicha takataka ovyo policy mwana taiba ndinawe kule policy mwa ela makueni county government ni introduce ye kana ni introduce 2024 climate not climate waste management bill 2024 waste management bill isi yasia takataka wonde umba nyena we manage we segregate we separate wa na also soko sito
siende na designated places ya kuicha takataka nikienda collect ya walaisi na soko situ siithegwa kwa katika bill isu nipe kwenda na andu meko wetu ni serikali yu maka kuna uyosu wa kumbanya takataka maka kuna uyosu wa kubathukanya takataka isu maka kuna uyosu wa kumanage takataka isu kamekijwa wala utona kwa ni wewe andu meso utona kwa kasoja po katunga mondani isu ni bill imwe waisia ta Kenya pena policy ya ona tana adhimu no pena itino president committee to make sure that andora ni clean wa na takataka suwa mbio manage wanesa recently na kiu ni kumana na kusukumwa na ni cop that which palai is a party ta Kenya to signatories ma conference yesu ku ningona 2020 cop 30 yende yo kwati ni tio bikapandu withie ni twa manage west na twesubiana na maopindu kuma mamanzebe na ni twa subia andu maitu kumana na mathina ama ingita tama floods ata na mathina mamawo okay kikundi chenu cha Kwashi Ndiasia nikiende na kuatia mitalatala isu yikitwe ni cop 30 kikundi chu nondo cop 30 thimiza local actions si amplify wana si empower ije takikundi ninakwenda tukuma hapa kwa mna serikali wa makoweni to make sure that netwa localize climate actions and then kupanda miti netwa sa initiative yesu ta community you kupanda miti no wewe and then kuthesia mawithi luloko takukola nyatakataka swi wana kana ti separate na ti kiolo word compose bond compose uyo utweka kindu kingi kitonotomeka na also takataka loto na kutumika ndunge tatosopa tu glass tu twa plastic tika pisobe za bandu batyo ukethia no tutumika ndunge na kene twikite school weta wono pina model cat kana kakasia ka model kena bandu bakwikia takataka lo tona kwa kana bandu bakwikia takataka lo utota glass na inde pa plastic ono primary na isu ni siana tunonie nundu sio tutwae pau nundu kana wakabundisa keka ini bina kulwa na kakeana kubundisa tungi ukonia withikwa na hii ni kitu tunayeki bau na itwende na kwikia different primary schools ikenda tuthie siana sio episode sio yetiwe ni climate change tubundisia mikalile misio na kusubia mawithi loko maitu na kumake sure that netwekala environment ntheu na nsio. Asante. Kikundi cha Kwashi ni maundu meba kibaniye kwika nikenda ila tunene about cop 30 with the Kwashi nimwe kana yendeni wa mitalatala ila ikitu ni cop 30 ya kusobia mawithi luluko mutalatala mo ikitu ni cop 30 ni kumake sure that kuina landfills twakolia Kwashi mibango la mwena yo ya future kana mibango te kwikate bindane yukite nundu yini watu bya kindu kikitwa cop 30 na nzelesia methane ni cha mutaeka mubangite kwika nikenda withie Kwashi na cop 30 ni materio ndumwe wa usobia mawithe luluko. Asante. Kindu kimwe ni cop 30 ni focus ite ku reduce emission ya methane. Cop 30 ni focus ite on climate actions na ivye takikundi ni tuna mpango wa in future ku establish kana kuambisia controlled dump site kana dump site yitu ina issues sio ndesia ku make sure that ina pandu patakata kwa lagu kutana kwa tuna mpango wa ku establish dump site nginoka kwata license ya NEMA na hata authorities tuna mpango wa ku establish dump site yitu regulated ne manage when soke thina
sindu cionthe na ni subite takataka ula wa kuokoa ula wa kurisu utoma tumika ingo katumika ngenda tu encourage circular economy with the tuikuwa plastic na uratumia tuthicha tuikuwa glass na uratumia tuthicha itwecha siambe yothi kusumbwa muthanga siambe yothi nondo glass not glass plastic they expose what to sunlight so pa ula wana wakiwa nago wana wa uyeswani wa kimoni suwa kwa vinda vyasa ng'ombe ya produce ngasi siro ameten andu wengi mayenda message na ilango yede ndathi harmless at small amounts ni tukitumite yale tumesia lakini kwa ivinda vya sati kesa iwa tumesia kwa hiyo nitupangete ku establish our own dump site ngenda tu manage takataka nesa and to make sure that mawithu loko maitu ni maseo kindu kingi nitupanire kwenda na nursery sito in future nikenda with metila tu banda tuibanda miti already zikitwa uchunguzi ukethia miti isu ni kuyana nesa pa uu ndo yu miti yetu kitawa partner na makata nenga no wethia mundu su akitio banda miti na miti isu maybe balati ndotwa yesa kanesa nisi thia twende twa banda na yu school yesu itwa makwera miti kasana miti kweta kuma niki kana miti zikuyana niki mundu akwenda palai na uchunguzi myani make sure that mutiosu panda puno okuyana punda ni uyani pau kana environment ya puni nsi okwa mutiosu ko untu bangete ku establish nursery yitu ila ikenda na ataalamu mataona ku make sure meti ila tu kwela pu pala tu mitwa na ila tu kwela ni to na kwikanesa kisioni kila tu kwenda kuyibanda na also pala tu kwela no wikenesa ikenda tu ikethie tu panda meti thuma okay. Watu ya nimuthukumana county government muno na ilango sisa COP30 maundola ivangite kwika maria ni andeni wa county government nondo ni maundu maingi na ni maundu manene nimuvangite kwiso kwatiania na national government karo national government no your county government but devolved the climate change ni devolved function na devolved function kana ye ni ndioche climate change ni initiative kana department ndioche kwa county government so county government ni lead ya climate change mono lakini in future na tuendele ni kujetu kwa maana KFS KFS ni ya national government na kuthukumana national government tikathukumana ya subtu tuthukumete through devolved units na ningo tutia ona group ingi kana ikundi ingi cia muika na NMB sithukuma muno na county governments nindo county government ni skilikali cia NMB na niso sielewa dinola weban unless patola we na wo ti devolved kana timu tioje with their vela isi muno kuthukuma na county government ku national government but national government ba bata wo netukathukuma namo okay asante nondo wa usungio so nende ekwelo ya muthia watu ya methane ni yote tumia kwa kwa musia ila kwa gas na waso kangi watu ya tumitumia kwa ibindo ikube tuisa notice mauthukumayo lakini watu atubie vinda yasa nitukesa isona maybe mauthukumaga gas yesu wenda utu ayu nundu nitutumia gas kila mutho ebinda yo kite tuketha indi tambi ya ku affect waninze besu ya gas ya kuwa kana watu yata you nditebya musia isia waku ni kana zebesi tutumia kuwa ni wituti wakwa witutu nako zebesi tutumia kuwa asante zebesi tutumia kuwa tiyo release ya watu amina kuwa kana famina kuwa ila tukwata cia musitu kakania zebesi niyo yakana na zebesi jitu mitwawa twibingwa ngasi twikambo pingwa nikenda tukwati musi kambo kwati musi nikenda tupingwa ngasi okay na alafu tuamina kuwa tumechwa ngasi twapinga laloma nendo ngasi yesu ito ameten ni explosive no ibalike no ibibye na ino nete ibibye ngina ngoloba
ngazi yesu ikalio vingu kia bao na patea musi ikavingu kia bao ikalik ni uona yalipoka ndu ni explosive iko ngazi yesu ni ndikuya ili sawa kwa affect nundu ngazi yesu la isaileta kwatia musi yesu la kana ni anda kwa ya process ita wa combustion ya combust i produce ya water vapor na i produce carbon dioxide which is less harmful compared to methane kwa you ndia second case of traffic but ile leak ya case of traffic okono kune ya leak kana maybe watia kwa tena watia ite mbaka nyondo itakene nyondo huku lakini ya kana mwamina nayo abiko utu ikambia ukia ayo mikakie ngasi na kila kibo make sure that mametumia nesa kutumia nesa ni make sure that nuwa kwache musi wako before ukwache ngasi nikienda wewe musi usu ukwache ngasi usu nuwa mkwacha na leak na mbia kulika rumuni yaku ekambio release water the environment nundo ambio lika environment ni kuye in small amounts kana tuchembe tuini tuenda na effect kana tuenda na madhara yote lakini uona ya release wako epinda bingi ni sawa kwenda na effect nene yugo taelewa yumite ukiae ni tona utumia gasi kwa miye loke there ondo niende na utumia na we niende na kuya musione lakini wose ni watu songia ekolio ondo nini na akanando tuenda kuelewa ende tupikite buti bose asante na yu Karoli tana umaku ningwenda uthithia musiaisa wito kwambia ni wito na ni weli wito ngwenda musiaisa wito asisie enda kwenye kuicho kana kuibanda muto na kuitethia tafadhali sisi hii mwenze odhimo sizable ito na okutumika tachone yakwa nundu open defecation kana kumia kuithekani muno ni kuchangia mawoma ingi na ni kuthokwania kiwu kito ndayumbuane ona lama boy yangu osene na muno tayu siana uzi na kumbisie ni muno la tuyani ntwambie kuona siana tasia ikio thima o mathei siana na kumbisie mbano no sienda ama o mathei na yila kana kathi ma mathei katika lika mketekani kethia ogo mundu okiete de buna kakina kana kikochu chakua utonethia musi utwite ithio wa kima na wani wandie wete thikimani kiwuchu choka chowa chakua choka chetwa bunza kana kwa kambio thokia kila kiwu kana kukewa ya bu atayambe ya kuitia siana situ kana tukumbia kuitia andu maitu andu ba kusubia ukuitia kwa kwenza choo na kumachia that network defecation bando pala baile. Wow, thank you so much. Nikwata musaisa ni wewe na yule ni mwevi ndani ona ayambua ni sisi mwana waku eva kata aende se chao ona ngine maenda ako yose nukewa amaende kutakiona mwevi la maituba ibinga yene ya samusei sisi mwana waku eva na kata naende kuewa ona weka la esayima utamona kuna simu umane ebu nomba kata kana aendie kwao ende mondo Peter ekangu tunge mubya muno ndo information isu atonenga nene isini yabikia matuni makwigwa na ni kwisautedia musiaisa witu naende na musiaisa mwendo na utungia muvya ni kwithiwa wewe na itundeni wa kilungu kita amuka yeni tawa Caroline mweni wa muteti tuithia na ingi mwendo ni wa Sam Onza ndeni wa vilingi wa mauvo kwa uitwanesa